Denger ya, kata kakak. Halo, putus ya kok dibilang sadar pacaran. Apa kok malam tarun pan kaki? Salale tolak, kicak ko cain. Bener kadang yang kok tak terus putus biben yang. Tak bisa, pan kaki matre. Polan kok tukang mancing pas tolak. Iya tanpa pancen matre yang. Untung ring tua. Mun pasti ngode, pas ke pesagin bigo. Juli pas epak kira cara kaki yang pas ngeraki dukun deh. Aduh, itu kona gini depan TV. Anak cap pria. Oh, cuman kaki ngocak deh ya. Kemarin nyari akin bigo dukun. Dukun akin pan kaki kok mah. Ya lah. Kudu nyari dukun goreng. Cut nyaman di tiring soki lah. Mata apa lambang kok di tiring soki nih. Keng matur tado tamu yang ngak malam meruah. Apa? Iya tamu yang mun seneng. Cuk malam bah. Tamu yang pas karo ngabuk sebuk rubangan alamar tang anak. Jauh bodoh nusa kemerucan kok. Ya reken kok kerumuan mantong ra. Apa kok tak ben seromben ki leme-leme mantor ya. Abek mak edeng bedeng ya. Si alasan perairan teman cok tai. Ring tangan na ngaruh pas bareng bireng mancing ro. Iya tak level. Pas sahabat adim matang muah. Bi pengakan apa pas tangan nak mun kalau bareng bireng mancing geraga dia. Manter bedere ngabeli pole. Minta ini duk colon yo ya. Pas bareng bireng tuan. Pes ke pesakin deh kok. Hari ini rokok melolot ada sanding nah. Tak nyaman color. Demet tang bebantu ya. Kok celok-celok na cek sengkan? Halo, susu angak si tong, tulian tu nak. Ya tuan, susu na. Oh iya, kesoan. Si. Cukup lepain, kan tengembi bersih ini budi. Lah, menbedengar Arian lah. Kan tak kerci ya tang colok. Lu aja lo kada. Mak panas. Hah. Panas. Ada susu apa marga? Ari ya, kudu selain kada. Mun tak ada ya, meloncot di tang bibir. Nyaman susu. Udah baca. Ada lah. Kok lihatannya? Apa cak? Ini bungon dukun dinain. Dukun apa cak? Ibu kan dukun lah semanti. Dukun lagi ini siapa kayak cak? Kok bilangnya tau lah wita jalan mata wah. Jadi kok nyari dukun. Dia mau berdukun dina. Dimbe ya? Berde cak. Dukun sakti. Dia aja. Tidak boleh cak. Aman. Tuh lepas boleh dia. Dina. Gede itu kan timur kan Panden kan. Betul. Oh iya lah soalnya Iya cak. Mana? Cak jalan matuan. Saya dukun lagi nih. Tebak ke solok potongku kan aja. Kok lari ya? Bungkon dukun lemuatan. Dek kok. Ya bungkon serem.
bener ya. Tapi ya neng Sherlockannya bener benar ya. Bah. Masuk. Setuju. Iya bah. Boleh Karlon ntar kan tuh nih. Iya, kalau tahu. Buat dukun akhirnya calon mertuan kan? Mak sakti dukun. Mau nih kan bah. Bo, ngenteng akhirnya kok kayak jauh. Dukun remawatan kok jiang. Cak remai lagi. Engki bah. Boleh tahu tuh. Boleh cak NB calon mertua. Pola na kakek tolak, kita mandon na. Pola na kakek orang miskin. Matre calon mertua na kakek jauh. Engki bah. Boleh belis bah. Terus darah mulai bah. Betul darah mau boleh. Gampang mau masalah yang ngaji lah. Minta ada rumah kayak jauh. Sekira mana tamat dulu bah. Tetek ada jauh. Ilham kan, batuan na. Engki bah. Ya jauh, antar makin. Lembung na mertua na. Nah, apa nih bah? Cak nyatanya anjong. Pasal aku nih. Engki. Hahaha. Ya lah jong, ya mulai lah jong. Hahaha. 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 Mau tondo ko na. Yung hintay dum ka. Monster manut kok serosa pengingkok kamu kok senang re kok tedung apa ninjel coba ada lah kesempatan nih mumpung paninjel tedung monster iya kening macong. Aduh, haba masih bayan. Hindi man to, kuro taon mo dilajangan. Basta alam nulungi kalaon na rin ito ko sakali. Abo, kay guru laot. Ano ko? Padahal abo na rin soki. Aduh, cak sangking ngebeda si mecetaki kan nyaman deh. Aduh, ayo. Kita lagi wak. Kok kaya tengit lajangan. Abo,
Kok payaki ya cong sa area ku Rambo cong. Cuk mi jeremi Pak. Kemarin na pantap kok colon gue. Mana pikir? Benar, Pak. Iya. Aduh. Nari. Aduh. Duk dah mati. Gue di mantan gak tiba tiba. Tak cocok sekali. Bo. Bayang kita timatuan na. Selagi itu konaki. Be. Salah bagi ibu di budak. Maka letak andi mantus tayang abad anjir apa. Abang, cuk karo ngebayang aki teh. Mulai. Be. Orang aja. Itu kita tidak si gena anak-anak di nari ya.